Intense gone international this week because right now we're here with the #1 dancehall artist in Colombia, Lionfire, along with his translator for today, Chicky Dub from Panama, #1 selector as well too. Man, no respect Jamaica, big up. So, all right, first of all, Lionfire, tell me 3 words that can describe your music for us Jamaican, for our Jamaican people. 3 palabras que describan mi música. Ajá. Ok. 1, amor, love. Yeah. Vibración, vibration, vibes, and sabor, flow. Yeah. Nice. Tell me how you got into dancehall music. ¿Cómo tú llegaste a estar en el danza? ¿Cómo llegaste a introducirte en el danza? Yeah, siempre me ha gustado la cultura, siempre he sido influenciado por los artistas de esta isla y fue en el momento en el que Bogotá empezó a crecer la cultura, DJs y todo, no había representante de música dancehall como tal, cantantes, y fue el momento indicado donde yo ya traía toda mi cabeza llena de dancehall, de la vibra jamaiquina, y ahí fue donde me conecté, sacamos la canción y ¡bang! So him say, first of all, is because him love this music. It was influencing for artists, you know, like TOK, Mr. Vega, that they grow with the dancehall in Colombia. So when the dancehall in Colombia start to grow, it start to, you know, to see that Colombia really not have a dancehall artist. So that's why him start to introduce himself in a dancehall study, very well the market, until him say, hey, you know what, now is the time. And boom, the man there, #1. Are there any other artists? Yeah, big up Mr. Lex, big up TOK who inspired Lionfire. But tell me some more artists that maybe were influential in him coming to the genre. Dime artistas que han sido influenciados por Lionfire. Ok, artistas TOK, Vibes Cartel, Sisla Kalanji, Capleton, Bone Tequila, TOK, War 21, Beanie Man. Tell me a lot. Tell me a little bit about what the dancehall scene in Colombia is like. Dime un poco de cómo es la escena del dancehall en Colombia. En este momento, right now, Colombia, Bogotá es la #1 en dancehall ahorita. En este momento, #1 de dancehall, Bogotá. Right now in Colombia, Bogotá is like the #1 place for the dancehall in the whole Colombia. I noticed, especially on Instagram, that a lot of dancehall dancers also come from Colombia as well too. So it seems like not just the music, but also the dancing seems to be quite popular as well. Is that true? Dice que hay muchos artistas que realmente de dancehall que vienen de Colombia y que los baila y todo eso. ¿Eso es verdad? Sí. En este momento Bogotá is hot. Está caliente, muchos bailarines, mucha cultura, mucho concierto, fiestas, party. You say a lot of dancehall, a lot of party, a lot of culture. So right now Bogotá is like at the top. Now that you've gotten to experience Jamaica, the source of it, what has this experience been like for you? Ok, de este tiempo que has estado en Jamaica, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en Jamaica? Realmente fue algo que siempre soñé, siempre quise estar en esta isla, siempre. Y en el momento nos han pasado cosas increíbles. Vine a la isla y todos los artistas de la isla me han acogido, me han recibido, y fue los profesores con los que yo crecí. Y saber que llego a la isla y los profesores me dicen, vamos a hacer música, respetamos tu música, para mí ya es el máximo sueño logrado. Him said that him always dreams to come to Jamaica, you know, so right now is the dreams come true, and for him it's like very special because all the master, you know, the teacher of the dancehall that him always listen on this time right now, it's like him coming to Jamaica and
they want to work with him. So them just giving like some love and them say like, yo, I respect your music. So they make some collab and right now they get a whole pa collab, so it feel like, yeah, excited. Tell me some of the artists that that you've been able to collaborate with on this trip. Dime otro de los artistas que te gustaría colaborar en la calle aquí de Jamaica. Ok, en la calle. Realmente quería colaborar con todos los que ya hemos colaborado hasta el momento, que ya han sido varios, pero el objetivo y como tal uno de los sueños es lograr grabar con Sean Paul, Shaggy, Sisla, Capleton. Son de los que hacen falta, todavía hace falta, pero estamos trabajando para que esto se dé. Him coming with a project, you know, that he was looking for an artist that like TOK, all of them, so he make a collab already with all of them, but he would like to really collab with artists like Sean Paul, Shaggy, and the new generation too. I can imagine that you've been going out, you've been partying a lot, so tell me some of the street parties that you've been able to, the dancehall parties that you've been able to experience. Se puede imaginar que ha venido a Jamaica, que ha ido a fiestas, que le mencione una de las fiestas que te ha gustado. Claro, Witty Witty. Weddy, Weddy. Sí, Witty Witty. Jangas. Jangas. Estuvimos Yeah, en show dando show en Jangas. Hemos ido muchas, no recuerdo los nombres, pero hemos estado en muchos lugares. Ribis, también Ribis. Friday. Dancehall Friday. What do you mean? Long time. Yeah, man. What are you currently promoting right now? ¿Qué es lo que estás promoviendo ahora mismo? En este momento estamos creando el álbum para lanzarlo en Colombia, que va a ser una expectativa muy grande porque en Colombia muchos de los artistas que están en el álbum son leyendas y allá se respeta eso. Así que poder venir y trabajar con ellos y llevarme ese álbum a Colombia es el de los trofeos más preciados que puede existir en Colombia, tanto para la escena del dancehall como para la escena del reggaetón y todos los que conocen la cultura de esta isla. Alright, so right now he said that he might build up an album, see? So with all artists what he might collab already, he might really excited to bring all this music to Colombia because all of them is a legend, you know what I mean? So for him to come to Jamaica and record with them and bring in and make this album big, it's gonna be like a big opportunity for the Colombia for these scenes, you know? Wicked. And so, what's next now? Now that this, ¿Qué es lo que se viene what can we look después? forward to? Are you doing any performances in Jamaica or anything like this? Si has hecho alguna presentación aquí o vas a hacer otra presentación en Jamaica. Or is it just recording? O solamente. Sí. Ya lo que me queda es solo recording, trabajar más, terminar mi álbum. Tuvimos una presentación en Jangas Performance. Jangas se rompió, nos fue muy bien allá y la expectativa es de que todos estén listos para escuchar el mejor álbum de dancehall que va a llegar a mi país, a Colombia. Okay, so like he was performing on Jangas. Right now I'm just focused on recording in the studio, you know, to bring this music and make this album like the biggest album, dancehall album in Latin America and Colombia. Lastly now, Lion Fire, tell the people what most makes you intense. La última pregunta, dile a la gente qué es lo que te hace a ti intenso. Ok, ¿qué me hace intenso? Me hace intenso vivir toda mi carrera al ritmo que la llevo. Es intensa, trabajo mucho todos los días, viajo mucho, visito muchos países, conciertos. Es lo más intenso y amo la intensidad de mi carrera. Me gusta, disfruto el proceso. Okay, say intense is like he want to live all him career and love what him a do. Everywhere he go, him do the thing and always intense, you know, to make the thing happen. That I go on. Big up, you know. Big up. Lion Fire Dancehall Colombiano. Yeah, man. She won Rising Stars into